South Africans, South Africa. La sase Moyo River la. Ngapha ko so la ngoba sihamba nje kuyokhishwa abantu bokufika kwenye indawo lapha abahlala ngakhona. Ngicabanga ukuthi bayabona ukuthi siseMoyo River la kuseMoyo River. Ngisacela nishare la ngoba lapha siyakhona ngifuna nonke nibone lapho ukuthi kuzokwenzeka lapha siyakhona so ngicela nishare lo live la wonke umuntu akhona ukubona kuseMoyo River la kuseMoyo River uthi ngilaze satha sikulo ukuthi ungalapha Cabanga ukuthi kuziwe kulesi sakhiwo lesi noma siyifemu noma siyiplaza lapho kuthiwa khona kucula khona abantu bokufika so ngicela ni share bafethu abalunguza manje so ngicela ni share lo live lo bafethu sikwazi ukufika ku 1000 sikwazi ukuqhubeka na please Moyo River, Empofana, lapha sikhona, sise Blyman Hill.
lapho kuthiwa khona ngathi kuhleli khona abantu bokufika abaningi kakhona. Ngicela nishereni bafethu live so that sikwazi ukuthi sikwazi ukuba live. Nina anisheri yabo so asazi ukuthi ngizokuza ngoba anisheri No, why? So let them have the place peaceful now in simple trees. That's what we're going to do. So now I'm going to put it on time. Hey. So there's some good offices, so it's simply done.
Yeah, sawona. Sawubona njani? Ngiyaphila bhuti. Sikhona nathi bhuti. Ukhona ophethe incwadi kinina? Cha siphethe incwadi. Aniyiphethe Yebo. Ngifuna ukuxoxa umlomo nomlomo. Sasike sazama ukukhuluma nabo wathi usiso osebenza wathi haya awekho ama-foreigner la ekhaya. Yes, kunjalo kodwa. Okay. Yes, kona kunjalo impela. Alright. Yes. Ake silinde ulabor ke mhlawumbe u-exercise amandla ubone ukuthi bona mawungena ucheck angeke niwathole bhuti ngoba No, akunankinga as long nje uma bekhona abakalebha basendleleni noma sinabo la ukuthi basadukile sizama ukubathola bashone ngabo. Okay, no, akunankinga bafowethu. Yebo. Akunankinga danke. Nanokuthi waphela iy'moto zonke behamba kancane bona sebegijimela ngoba abesikwazi ukubanisa. Simple into le. No, papa, kule mngaba. So sibonga kufika kwa-1K. So la kulinda abaka-Labour ke kulinda aba-Labour bafike besihamba nabo nje ukuthi basuke baduka badlula phambili behamba phambili besihamba nabo. So njengoba ethu umlungu lapha amazayizayo awekho but umphakathi uyaqinisekisa sakhona amazayizayo. So ingakho kulinda abaka-Labour ukuthi beze bazoqinisekisa ukuthi ngempela awekho yina abantu abangama-foreigners akhona la. Silapha ke kuseMoy River lapha kuseBlamani kuseMoy River la kule Blamani Hills ngicabanga ukuthi i-garden, i-hotel, i-cottage futhi i-restaurant, i-Selwina into eningi nje kunospa. So sisalinde bona-ke abaka-Labour so that abazokhona ukuqhamuka. Akhona amaphoyisa zikhona zokuphepha amaphoyisa omgwaqo akhona, amaphoyisa o-POB akhona, amaphoyisa lawa amanye akhona nanale truck la amaphoyisa nalikhona kuzoqapha isimo sizoqapha isimo sokuthi akukho yini okumoshelayo. Ba-peaceful-ke abantu njengoba babona basonga izandla nje bangaculi nokucula bame ngale phesha komgwaqo abalinde ukuthi abaphathi bazokwazi ukukhuluma nomphathi wakhona la ekhaya. While kusalinde uLabour kusalinde uLabour kahle hle ngomthetho. Kulinda uLabour Instruction kufanele ngiyihloniphe mina. Yabona manje usefonele futhi lo person bani. Ukhona belungu manje South Africa sizoba live nje ngidala ngicela ihlale epagini maningi amavideo akhona sizowa uploada soon as iphela nje le busy le yakhona ukuthi lapha siye khona lapha edolobheni lase Moy River lapha bekukhulunywa nama-Pakistan noma nama-Somalian ona ayitolo ukuthi abuziwe imibuzo ukuthi njengoba egoloza ngale. So ayeza ke lo mavidiyo lawo ke
sizo-uploada njengekudala. So okwenu siyacela nenihlalela ikhalele khoneni khona Ndlovu message ngicela nihlale la lokhoneni ekhathini nibone. So ukuthi kuzobazakalani-ke kusawulandula ilebha lapha kuleni lebha ngizobe ngibe live. So siyabona bazophuma-ke bala eBlamani Hills.